Mayam Kumsari, Adam Impact News ni Impact News ki Manu Hunada, Wahengbam Lalpal na Mayam Butar Mosri ngasi Manu Hunada kana with the topic warming si Manipur needs peace who takes the first step habani. According to the topic, the Lokos Memory Pandam si Manipur da 2023 gi May 30 Torkiba Manipur Irang Syoji, say Ohunga Tani Henzela Papa, say Nunkar Hele, say Hunkar Hele, Adu say Hunkar Hele Possible Dawjixi, Miamsi, Manipur contaminated each and every community. Mifung Kudima, Purukang Kudima, Manipuri Kudima Yam the War Habatare, Hide of Irang Sikan Asupam, the Habatare. Adubu, Amarom Manipur Sida Lady, Kudimokna, Peace Pambagi, Adum, Wakalonum like Tagus, Manipur, Peace Proposing a spokta, a Pung Papa Peace Naba, Masipok, the Masi, Warriors no lang, Tabam the local theatre, Masi, government, Kiss Hatabu or Aduan Ba Lady Kogi, sections couldn't work to Rosibok, Peace, Mapung Hava Peace Naba, Tabok Sigi, Mapung Faba Dong, Masak Topa Tabam to Ujeta, Gamen Kiss Hatagi, the Karakana, Koi political leaders in Gis, Minister Dagi Horaga, Koi to Antoine leaders in Mertagi, Peace Pornaba appeal dum tawi government ki side gi appeal simaro in miam da tawbani miam da aduga civil society organization the peace porno honaba da corporate to view haiba posimayam to appeal tawi aduga dialogue to no khatana khoi wari sanaraga table da pimnara wari sanab khatana peace porokani haiba posima adum chief minister gi side gi aduga government gi leribo authority side gi thambani aduga karum kan da peace leitam hom da manipur development por oi habani kai ing tappa dunga tangdu leitaba mafam odi pawta chawkhat thorang pai khap yaroi chawkhat pangam loi aduna chawkhat ki hepta ga di mapung phaba adunga pa ing tappa ma prok ma thok tai ha hom sima dum haibani masimi pung khuding na dum khangbo pham di oi bai tare adubu taseng na Manipur da si peace por no hana kanda ngasi bawde achauba challenging ha ta achauba khoi adumba ka haini Kudong Sada Wahagada, Singla Wahagada, Potom Weba, Masikari, Oibano, Sikaram Monda, Sanselagadi, Miana Pambiba, the Pung Power Peace, normalcy, Propongani, Aduga, Masikanana, Mang Tarago Honagada, government, Hana Honaga, the Brata, Miam Honaga, Rakosam Lakpa, the Masi government, Kiss I take it, Kogi, Karakana, Kogi, peace and normalcy, Payava Mong, the turning point Kama, incident Kama, Lake Havagi claim, the Targos in a Sibota, Madu Tabo and a Pantopa, Posikata for Kuitabo and a Pantopum, Lavage have a question Kam Suleva, Adunamasida. Civil society organizing the low role, government low role, Mian low role, intellectuals in the low role, every sections of the society of the labor posida, every individual Nakaram role, we have a pot to dang a sing a simple topics, locus of Ninga topics that can an energy down Penguski, student and level see a yet laborers was on Nabakishore, a retired IAS, former secretary was Nabakishore Amataramsari. Was Nabakishore Hector Election Briva and his panelist election Briva was Elangbam Johnson, politician, was also Ramsari. Ihan question si ay Johnson Laxi was Johnson. A quiggy. Manipur peace have ing tap pipe tare, ing tap tangdulay tapa, Kunaima, Quiggy Mohsa dagi, Leminary Bokang Kudim Nuxisana Maga, Quiggy, Leminabaki Pochi. Couldn't want them nangly, Mitcham Yamna than Pami, Masi, Kanasunava, Hanasunava, Sinakadung, the Masnapava, I'm the Poroi have Posimadum, Hainaba Porum Weber, Adubu, touching the Sinamasi, Tavo and a Pantopadi, Quay, Masak Topa, Potamo, Masibo to Ubungam Taba. Masicarino, Aduga, Peace Kiwari Sanvakanda Manipur, say Omi and Warlak was your peace for no one of Metam, Oidribra, Natraga, peace broke no one of Ganda, so I'm not going to worry about, so I'm not going to challenging or Sicarino, have question to read. Masikan and Litoga, Honagadam, I want to do. Come to me, was Impeki, view of Nomoku, Kumjeri Lalpal, peace have denominations, Haitareko. CD Kamanto had all the time there should be peace and tranquility highway. Nungsi Chanana Lemino, highway CD, Matam Punamukta, Miku Kunimukta, Lemin Nabadunia Quimiam, the palm, say. Adu Manipurda Housik Santi Giwari Santi Hansel Hanaba, normal Sida Lehanaba, Adegi Hanegi, Equigi, Nungsi Chanana Labor, Saptum do Hanjanaba, Maikai Kudimotegi Lawi. Tampakta Law Libasisu, Akoi Hanegi, people do the Koi Hansel Hanbio, Aduga Chinga Maruena, Kanagumba, Akui Sangstan Karana Mogi. Oiba vested interest to the orchestra Taure Hairagasu, Praza Singi Micham Singda, Equigi, Mukodi, Tolak, genuine voicing a Duda di Moi Santi Pami, restoration of Equigi peace, Haitareko, Harnegi, Mong the normal Sido, Hansel Hanbasin, no about Pami. Other housing a sigi topics today, the Manipur need peace, I will say. Yam Chumme, Aduka Hanadeshu Masi.
ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯎ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯟꯚꯔꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯃꯔꯥ ꯆꯤꯛꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦ 3ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯃꯒ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯅꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ 10,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥ ꯀꯌా ꯑꯃ 50,000-60,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ IDP ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯥꯏꯠ ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯂꯥꯎꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯅꯕ ꯂꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ CSO ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSO ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ CSOꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯥꯎꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯄꯥꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯝꯕ ꯂꯥꯎꯋꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯁꯔꯀꯜꯗꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯒꯗꯒꯦ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯕꯤग ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯥꯖꯅꯗꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤ तसेंगना शांति हंसन हंसे हायरकदी सिगी खोलाउसी लाउबगा लोइनना माइकै खुदिमक्तगी मदुगी पॉजिटिव रिस्पांस अमा लाकपा मतमदा नत्रगा सेक्शन खुदिमक्ता लैरिबा सोसाइटी दिगी सेक्शन खुदिमक्ता लैरिबा फ्रूट सिंग असना मसिदा यानिंगनबगी मदुगुंबा खोलाउमा लाउरकपा मतमदा यानिंगनबगी मदुगुंबगी वाखलोन अमदा पुनबा याननबगी लंबी अमा खुना चचेना हौसेना शांति पुरपगी तरपा मतमदा थबक ओइन ओन्थोरपा मतमदा मटेरियलाइज तरपा मतमददी स्टेप्स खरा चंगने हबा मदु स्टेप्स तो अखोइना confidence building measure हायरगा सु कोई खंगनै को हायरिबा confidence building measure से करी करी ओइदोना मसी impartial ओइगदबनी section खुदिमक्ता major stakeholder मानबा मदुगी मीडिया अमदा चप मानबा responsibility से अहुमक्तगी लहोनबगी हायतारगदी अखोइगी थौसिल हायतारे अखोइगी थबक थौरम एक्शन हायतारे को मसिना खितंग मांगोइना बम चंगेबा से एग्जांपल नंबर 1 अमा हाइजेगेबा अखोई शांति की वारी सानबा मतमदा हजे इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग असिगी लैरिबा आईडीपी सिंग असिगी मखोइगी लैफम गी सिगी तंगदु लैताबा पोजिशन अमा मफम अमा
leitringada santi gi wari haurubudu akoi yaroi heba aduna akoi se aduna IDP gi matang da ai leader mayam na ngang ba honorable CM na ngang ba tongan ministers mayam na ngang ba mai concern MLA mayam na ngang do inuit taje hauji prajana thaje ga doji kai do na yana do si kai Churachandpur dagi lanjenaraga leiriba akoi gi relief camp ta leiriba akoi gi ilsil naw mayam iche num mayam se moida nungai jagada base samna harabada Churachandpur da akoi gi maitei gi khunsing tagiba jaga sing adu haujik akoi na taje ba report ta akoi media report ki matung ina di madu noi na bak tem khairaga madu vacate tawgre madu gi structure mayam du noi na bak madu destroy tawgre thugai gre sit nan gre haibe gi report am leba adu taragadi akoi gi policy hauba matamda resettlement gi wari sataragadi Churachandpur mukhona takhai griba lokthok riba jaga sing more da thugai griba jaga sing adu nau na sarkar na lokshan bam changro lokshan bam changa kanda hai riba madu gi occupant sing maroi na maitei khunda da lai riba akoi gi yum mapu sing du madu gi magi chap chaba area sing du amu relocate tawum changro aduda hojik sarkar na sariba haidi akoi gi tampak ta su akoi gi mokhoi gi mafam kaya ma akai athoi thokre adubu ngasi fawudadi occupy tawgi wafam de koi udi usu udi aduda amuk aduna resettlement gi wafam tawtar gi sinam kai hana kitang mangoina na sigi wafam side clarity ama laibam change ha okay adugi lam sing du changa ga hojik yum nu noi thugai gare haibna hojik sariba akoi gi fabricated akoi gi house haitare ko relief camp ta leiba mayam se aduda saramagadi kitang ingtha ba yae bang khale ba ko aduga tongan ba government ki package ma haidi mokoi gi tamakta moi adugumba da nangra awa tariba praja sing si ki tongan special package ma mokoi hau amu hanna khunda laita ba ngamdana mayu ma kai sajana ba gi package ma su central leaders sing lokat pam thoe na khale ba state amu song central leaders sing adu di adwai gi part tuma noina ba akoi gi kanoda kari hani akoi gi thamjalaga kaim ta pandabida maduma pura akoi gi sit nana kupsalaga kaim thamakanda akoi shanti na wari sarpa matam dadi pochi ta giroeba okay aduna shanti gi wari sathe haise haitaragadi akoi steps khara changdro resettlement si number 1 first one priority oigadawni number 2 da madugi confidence building measures akoi sase haitaragadi aduda hanjanbada yanabaki wafam mama akoi CSO singi level da maruena hajiki apex organizing nakan nagni gi masigi spare het tawdiba singsi gi marakta pau phangdot naba engagement of dialogue yam necessary oire ha madugi thabak thoram sing ado hairi ba thabak sing ado paikhalako matam dadi simultaneously torko matam dadi praja gi confidence lakani adu aido dadi positive response matham matham lakani ba adu important ahum siba point na karino haibe matam da Manipur ki apunmagi santi gi wari hanjanaba matamda stakeholder ne haina aikoin identify tawraga leigidoriba furup khuding maki haijaba tareko makhoi ga punarapa matamda santi hanjanaba gi wafamda unconditional compliance to leigidone ba okay Manipur haiba aikoi idea of Manipur haiba sidai sida condition thamjanba yaro heba Manipur haiba wafam sidai sida asuk sangna leminariba wafam sidai sida condition amatang yauduna akoi shanti gi wari sanaragadi maduda fruitful oigane habako mai magi political agenda natraga political magi demand sing karising mayam aduna condition ona thamaga sanagada ba shanti gi wari di shanti purpangam oiba hena madu unkhana ba lakane ba aduna maru ori se karino hai matamda shanti gi wari sa se ha targadi sigi initiative se government ki level lagi hobi gada bani government ki level lagi hobudori ba initiative se government khakta yade haiba city hanjanna pramanam tang haijege ministry of akoi gi home affairs ki ori Amit Shah na kaurge elected leaders me amse loin phami nagraba natro tangka ka thong phami nagrage ba moina settle to ngamdra ba natra adu tarage di iho sidai sida jaga da spear head tawriba naga gi su legene kuki gi su legene maitai gi su legene maitai di so many organization aduna Manipur ki maitai gi represent hairo naga gi represent hairo naga gi su UNC NPO tongan ba mo gi su subsidiary body mayam leidna adumai tawduna aikoi tampak su leiri even akoi gi even haziki santi gi dialogue ki wari sana pumatamda major role logi ba mayam jo luf mayam do
masak khangba khangdaba state level operate tawgiba mayam punamak to maming pandragasu makhoi gi su discourse ma chathaba taiba santi gi damakta koi kari to batai okay aduna precondition thamdabida maru in important prioritize tor kanda priority pi ka dause resettlement gi duda resettlement haibise chumna verbal talk to na yaroi ada mangribal lamdo madu relocate to bom change masa masa ki area to identify to bom change sarkar na aduda temporary fabricated housing sabiragadi yamna phagani adugi same response adugi thabak to ure haragadi nakan namadasu adugi positive step to adum lobada kanamta na kaimta hainer oeba okay housing faudadi sigi matang sidai aina ji thamjeri ba bafum sidai sa government level lagi di chumna slower reading tawba natraga matam time pass tawgi matung the seriousness sunga yaudna matam se hek hodi hosi fawa le laga la e okay thagasi oda sun home so panel so nei Julia Singlai taram okse executive member core committee Julia the laksi question ngasi gi che khoi Manipur needs peace who takes first step oni Manipur da ji sai ahum he na irang lek pasi miam si ware akhoi Manipur da santi pami akhoi peace pami tangdu leitana lemino pami adubu mosi kana na hogadabno peace ki initiative si gamin na hogadabra miam na hogadabra adu gamin na ho targa su ngasi bawda masak thokpo thawam ta tawbu ngamdris kari gino gamin ki side gi hanjin miam da peace progno gi damakta dialogue tongno gi damakta appeal tawba cooperation preview haiba adubu masi thabok ene pang thopa kan da hekta khoigi masak thokbo pot ubu ngam taba tar masi da hoji hoji leiru condition si da oja josan thapi mutuna hoji resettlement gi wafam sima pung phana tawdri khoigi chujampur da leramba more da leramba mayama hanjin ngamdri aduga sida imphal da leramba kya am su hanjil laga leiba ngamdri aduga confidence building si matam tamna lakpai mami mata bai pot ma lei habana gamin ki mai thamtar ga so ji bokda mapung phabam ti utribnina hoji si hairi posil solve tawdringai di peace ki thabak si pakhat pakanta mai pak pa ji khar waga dra haiba pot am si leiri adu hojik leiru condition si da khoigi peace pork no hona bakanda hojik si matam chai na lobra karam mong da changsilaga di peace pork yani lobi kamai thamini hojili ay hamada oja brother Wahengbam Johnson ay kai khumna bochari impact tv bu show ay thank you ko adu ay bu invite to bi bi da makta ay khoigi wakhal da di kari haigini hojik si government na peace ki oina moina initiative logdobse asengbudi moina logdobni ba adubu lohhanning de di sengna hairaga adum chinthiri su kana roi ba kari gi lohhanning da bra haiba matamda paliba sarkar asina praja gi oiba wakhal khanbi da bina moi gi oiba wakhal da peace loge haiba gi wakhal da chele ba like kari haigni ai shibu ai sina peace hairaga ani maksida yanaba purok hanba hojikte ani oidre ahum sineba ahum sida yanaba purok halaga peace si puroke haibi wakhal si sarkar na khandeba only akhoigi ama arom leiba hoido adu khak tangbu themge haibi wakhal da khallabane na peace tu moi bu themadi peace lakani haina khanba sarkar ne ba hojiki sarkar se bot akhoigi leiriba ahum si bu themaga tawge habigi wakhal khandaba sarkar oibane na moingon da di ai khodi thodang lo hanning de haina haijaninge aduga PCD laktabadi yade do lakhanninge maramdi asida khoigi oiba economy da shu yang shokpa adudegi lairik laishu tamba khotpa aduga ama dum noinamak irang si da nungai ba leite adubo irang si tawge hena tawkhrabane na sengna hayoradi mapung phana akhoi mi na kanano mi gi mi na kanano haina loishaning be wakhal su lakpa mi leye aduga nakana madana moina aranba mi dun haijaraga ko akhoi lale haina changjara aga peace tawkhiba ama aduna tabina laliba moidu bo changsan laga themo haibadudi yaroi ba hojiki irang sidi shopnagi kari haisira mi khanghaudana mi do hatokraga natraga na khanghaudana mi gi yum du mai thabi khraga thokiba irang nate sengna hairaga asi sidi akhoi gi oiba sak takpa akhoi gi identity amasung akhoi gi lam ko akhoi gi oiba ipai puna thamba lam sigi lam sibu singna rakpadagi thoklakpa lan ne ba sidi chumnagi akhoi gi pungtau to ba lan nat khide ba ahan mada poppy herame ba akhoi gi poppy cultivation gi matang nani haye ba aduga matungdana amuka poppy cultivation da tainare amuka ST gi da amuka lakhre ba ST gi hek loikhraga amuka kari haigani khara amana yungauba amadagi thokiba lani haina adum maming di piba aduba akhoi gi manungda
miyoiba akhoi hingminari ba phurup ahum si gi manungda thoiba asengbagi handaki lanji yam pikpa manbo ane adubu yam chawba lanne sisi country to country amaga country ama khatnabdo adudagi hena akhoi gi manungda oiba lan oibane na sine hena chawe heba Julia hojik chi Manipur da state government am di lady Manipur gi chief minister lady asida government sina miam na taliba demand miam na pamdu interest mutung ina chapchana thok pangthok tabuduna government sida thaja watpa government sida pen da buduna moraga koi peace ki initiative si government sina packet pasida pufta koi gi pen da ba nuai tabdu gi matang du ni Julia anthambi si adubu government am leibani na authority am leibani na makoi gi initiative chima di tangai fadna moina lawdaba yadaba mogi role am di yamna responsibility them solve na moina kari tau taragadi masi mapung phanam sanction biyani lawi kari karma mong to ni hayo haradi government on da akhoina memorandum pi bise ashi akhoi gi demand du ne ba akhoi gi charter of demand si memorandum gi through the pi ri ne ba adu aragadi akhoi gi charter of demand si da akhoi na pi basi for example dum site noi mak de pi basi mari manga le basi da hojik si men noi na mayam gi demand se akhoi gi maitei ichilinau da gi nagas ichinau da gi oiba demand si moi bu tan thokro haiba makti I da bani charter of demand da moi si tan thokro habani da number 1 li ibasi su abrogate to basi ibani ba adu su abrogate to basi di ilai ba pot ni adu ba akhoi gi present chief minister na haiba state ki subject na te ga na man haibdo adu du di ma wa thaidok pani ba ko adu ne na su abrogate che mana peace to pambi ba taragadi mana as a hujiki government mana akhoi gi state chi gi mana achoubo oiribane na mana mayam si pulap pun ba tabiragadi leibiri ba akhoi gi chief minister shishuma khak na decision loba yade adubo cabinet leiriba myam adudi MLS myam shumana invite tobire haraga demand loina piba ngamdra shu men oiba akhoi gi demand sudo abrogate to haibane ba ilai ba thabak adu phau shu tobining de ba moise haibadi adu phau tobining draba mi duna akhoi gi adu PC praja khoina pamdabra sarkar na pamdabra haibagi wahang ama khoisu moi bahang ninge ba question hangninge because karigumba PC akoina 23 matamda akoi gi present chief minister mana pai dringai da kuki marak da chatpashuma chatpani go adu chatpadu peace purok pa mathande gi oina peace purok pa chatpana te ba do mayam gi damok chatpi gi daw ni ba adu mathanda chatpa ngamba mana hojik hana shu chatle go madi hojik shu presently ma hojik shu dum chatle go security pura up down chatle adu ga mana nahan ai ma video ma du shu uwe cookies phone do moina wari sana ba kanda ai wakhal da chatpa ngam da begini khotpe gini hena mana statement ama thok pa ina ubni adu gumbadu hairoi dawni if aina sum khanmini go agi wakhal na phatta bagi ra di khangde adubu ai phatta bagi ne shu khanbiyo kaide PC leiba taradi state ki oiba kana dum tongja PC irang si leiraga tongja ba leiba gira haibagi wakhal khan greba maram di prajan akhoina peace pame aduga hojik ki paibi riba akhoi gi state government sing na peace pound the big mong ama la e ba okay thagachri Julia ay mathang round si oza Nabakishore laksi oza Nabakishore hojik si miyam na di common people na di peace pami have possibility make sing adubu hojik si peace pam da bakha di leibagi potuni peace si kana na pam trino masi government na peace pam trira government ki makheri su peace ki apel di tawri adubu masi thabo na pangthorok ti have potuni adubu hojik si anti peace element khadi adumak lady have potumadi ton ba hojik handak ta thokiba incidents na so dum ta i have tare adubu masing di yam de ai tare adu general on lady ba majority of the people sing si peace pam have possibility masi kholau sim de make sing adubu masi da peace pam hai ta gas masi thabo ina pangthok ngam dri si kai gino masi da akoi challenges ama thengri si karino masi da koino wari si karino ko sinam thori ojan no bisho kamai thamini Lalpal mase main issue di how to bring peace to Manipur sineba peace kamai dong la angada ge sineba suppose peace lak pagi process ta janing ba laiba janing da ba lairambe ai ko adom de koi focus to gum se hariba mainly how to bring peace kana ana peace porakada ge sineba ko adana high situation se Manipur ge se kara complex hoy complex way haidi certain so many kari hani issues are involved kudam way either suppose pete rom site ki ne ST ki demand le ri ko
adai kuki site gi separate administration or kuki land gi leiri ko adagi naga gi site gi su hojik se moi se involved toramina mokhoi gi quite important over resource or land gi matang sida land gi rights ko sigi matang da conflict la hai ko aduna asi overall mayam maina ai khoi ni yeng ko matam da mase kanana who will bail the cat natraga who will take the steps hai tare hai batar ge ai wakal di bharat sarkar na masigi initiative se lakhum thu hari bakal okay kaina ai na mase hai ge da manipur sarkar na initiative se law matam da manipur sarkar na pi banga moida ba demand kya leiri hari bako se kuki gi site gi natraga not only kuki kare hai ni khoi ge tribal isin inau singi matang dagi se moi political gi representation ji basi hingal han bio ha basi masu voice ama leiri ko adagi amaram da ji ki maitai da st gi status piru raga jo ki matang da na ta veda tribal single level lam sing se da maitai na la aga khunda leita ba toraga di mokhoi gi existence da mokhoi gi rights da mado impinge tawrakadra haibagi aki bomsu leiri haribako adun st gi demand khana matam da masigi issue se stakeholder khudimak yauna bharat sarkar na khana dawe yaroi separate administration gi matang khana ko matam da bharat sarkar yaw dawe yaroi political representation gi matang la matam da manipur gi government khakta na moi certain hariba mayam singse solution puthor ko matam da constitution amendment se lakaduri ne haribo oja sahi khela sibok to sigi posima government ki makhadigi tawri ra mafung phana tawngam do ponam lei sikari gino ai question tawbangam da basidi mr character thingan character try to be poti lekhre adu bu ai de yam serious oin tawde na khali kaina na haribo problem se bharat sarkar na mase fully own tawde haribo their perception is quite different from our perception bharat sarkar rongi leiba Home Minister khangde ate chowa me leadership da koi na hairakwa lon se dage koi na interpret tawba yabade ai koi se inter tribe manung da tasal leiba adum magi land rights o bi ai nadraga certain mistrust ki o bi ai sbai tona moi masen khana bani haina khanna yam laina bharat sarkar na se yengbagi mong ama oi mase aranba perception ne na khali actually bharat sarkar na from the day one conflict rokodagi hairiba masida yauriba party sing hai tare ko tabe se moi di maitai gi site gi di conflict su pam su nate I think maitai are not against the cookies ko horku matam da I think maitais have no hatred natraga animosity towards the kari hani cookies ko isini naw ne na sum khanna ga sum lerak pani ada cookies ingista ngasai gi matam da dai koina problems se solve tawna ba hona ba tar ga di what are the grievances or perceived grievances of all the stakeholders hai tare ko cookie gi makoi gi site gi Manipur sarkar na matam da torokwa certain kari hani measures hai tare ko hane bane torokwa da popi yan thakwa kota pa ma torokwa sida certain vested interest kharagi makoi gi interest di ma kan tawduri ne ko sida some huge investment tawri ko popi thab sida lai ra mina lomi na popi thabagi adugi resources lei mena te ari there must be some kaine kari hani cartel haigadra natraga drug ki lots haigadra khare yarga makoi ne invest tawraga sage in collusion with the cookies chips ko cookies chips ki makha dama ga mogi land do lease oi logduri ni thaduri ni invest tawduri ni aduga farmer guma kar ga sina makoi na labor oi sine doi ni aduna paisa yamba soba business samane hariba popi thabase adai koi na hoji ke United Nations ke report ka karika yengo kuma tam sida 2022 se sidagi Taliban lakpadagi Afghanistan da popi thaba se thingre ba Taliban government sina aduna masigi popi thabagi kano se masigi center se golden crescent or ba Afghanistan da gi honga hoji golden triangle or ba hoji ke Laos Myanmar Thailand ship tor edna ko ship tor iba po se amuk khoi ge Myanmar gi ekhoi gi side hai tare Chin state Manipur somda ship taruktana masigi business achoba
business ni na ko not only asom da Burma da puthoi ba opium na traga heroin adu na traga methamphetamine porok da na tana aso wa masi paisa gi business paisa tan ba yawa amal lai bani na Manipur gi area ka ya sido su hoje ki hariba demand si met taw na ba poppy cultivation taw re okay taro ko sida ai oza mark this sorry oza na phajaba point na pan giba in ning ning musi hoji government of India na Manipur gi issue seriously logde masi seriously hotning da mali aduga akoi idnik masem rakta dum paka da khanaraga leibagi pot na ma da uba mali haba pum thamba kan sida ina laksening wasi horpa kan da di Manipur gi horpa kan da union home minister na parliament ba phungdo kibsi illegal immigrant gi issue ko ga drug gi issue sigma le na thokpa gi adugma wafam di palamaga kona narrative sima hongi be pot am laiki sigi hongi be sikari ni loyo adu ni moi da hang ta re da nam khoi da kari to kai do wi hong ino jana they keep on shifting the goal post hai ta re ko adu ga ma khoi na khang i bodo correctly khang da bo ma tai hari ba kari gum ho gi no du de aina di adu reply to buding ga moi hari ko ada ai khoi na ma khoi na serious wa na log de hai ba ge conclusion tlai si di ma khoi to ri ba thabuk tu no ut pa ne hari ba masai home minister numi nini la ame humui la ame madu hoda dum kari hai ni BJP ki leaders na life fall hoiba do na do ma Hare Krishna Hare Ram ai to he ba numi nini humui la ko problem solve to bura shi wa it should be concrete way action je kari to ga da ge ba so this is right time oi tri brasin peace ki wari chana ba right time de already oi gre chai hong gi mamang do oi gre ba Mr Lalpal ada thabak to ga do mi sun to bi da le re ba government of India is indifferent Wayna legre, Sidai toy was a problem is solved on the down the mind, excel logo of the low the lady. I quite Masagi, Lao Hondra cups of a net and Upai de late Hariba. Ada Equina, I could have one big gave. Sida Sugumba conflicts here. I have Canton, Philippines as well elect them there. Philippines is the southern Philippines, the Muslims in Labor, Mindanao, and Island. Mokoisu self-determination ki movement se Philippines government ki matang da nungoi pai dana yang koi na sai kun mukarim kun mari manga se lan tau le lak ne riba adam koi peace se kamai tong broker tau ki ge bo between the government of Philippines and the hariba guerrillas wariba marwai the Muslim ga to ai kana da Philippines ki southern Mindanao se Muslim oi ba or northern Cyprus le ba te islands sing chen ya mana Catholic ngakani Christian ngakani hariba adan dharma gi line da makoi tunga na ta ge da makoi fight tor pone ba ekoi Manipur gi se ga hairap manarap to bu su yai ekoi ge valley sina sibai tai oi ba adu gi Hindu oi ba kra su lei ri kwa adu ga manai hamte adu aina hiding a point di asi go conflict ama sida you need a peace broker suppose Mizoram gi peace ko mai dong por ke ba between the MNF and the government of India. Matam to the peacekeeping broker, ekona sumning by Rajesh Pilot Shigre ko, mazu peacekeeping broker with an 1986 the Huziki is Mizoram gi a course to the Mizoram gi Lushin gi hariba. So we have to learn from the other examples ko. Manipur gi sida ekona Huziki Kukiga, Maitega, Nagago or Su Hariba parties in Chimarak sida ekona peace pork peace process sama hogataya we need a negotiator do kana hoiga ge Assam de neutral oiba person oiba yai a broker oiba yai atopa hojiki aina sum hara par yeng bada Philippines gi se moi ge aham ge talks to matam da Kuala Lumpur da tawi hariba kana da Philippines ge Kuala Lumpur sina neutral oiba from da suppose kudam ai hoji kuki ga maitai ga hoji wari saba taraga di Delhi de saro natraga Kolkata saro Guwahati saba yai dana adugi mong si tawgi mong si leitaba adam masida lei se perception gi question ne riba ekoi ge atai ga khetang kheda ba bana kuki gi oi su toriba mil noi pariba armed group sing sina torisina bakoira they are not fighting against the Indian army natra koi kana ga fight torim no khangde hariba but ekoi no ubada di bakoi si armed group sing se they are used against the Meiteis and possibly against the Nagas also other government of India gi miyeng sida di ekoi soktri mo khai di kai di habi mong da moi maseng ta hano so habi gi approach some sul lei hariba aduna masigi lei ma tam sida ekoi na kuki gi makoi gi demand su ekoi khana da ba de negotiating table ama lehan ta bani masida group khuding ma ki apam ma se table da pura ko ta bani masida sida pi ba ya da ba sida bhaya media ma ta raga different stage of
peace ki accord ko koi ge kanona haibada hojiki IDP singsi mai lam da hanjin bai se adugi peace ki process ke da probably ahan bagi stage da yanaba amale ragadi adu yanaba do laitana hojiki IDP singi Churachandpur da Moria da kisu hanja banate hariba because they will feel insecure mado insecure oibado longthok da bagi da makta ikoina peace ki process da aham agreement nama second agreement third agreement stage by stage da udana admai ta no wari saraga akoi panthong do yongna bo honaga da bane hariba okay thagachri oja no so maro in the peace proxy have taraga de hojik si koi neutral body amdi khoi putar peace broker am mathok ta gaduri koi neutral body si masi asembagi di peace pro no hona pagi initiative masi gi khongthang si government na logadabni masi government na lobu kan si da aduga mangda tari issue sing have tar rehabilitation gi issue oibi aduga ton no khona taliba demand sing oibi hari posi phaminaraga negotiate tonaraga habdi whatever tai shanaraga koi understanding am pro mutung da yanaba pro kan da masi koi gi peace ki lambi sangsal kadabni habani aduga wari sanadi ngai khoi gi negotiate tonadi ngai di peace ki lambi thangjin ba yaroi ha wa humduni adu masida government na yamna seriously lawraga khongthang amdi pakru tari matang se da atemna break am tologi break time thon sir ki impact su eng ta logi